Tunia hin Sunday special episode adingin hichia kimu Golden Gate ahilole Eastern Gate tia jung ke he Jerusalem Gate chungchang thua thilsu kidang honglung ho phabe hin seidi ohi hichi Jerusalem kulbang kotpi hi ihet sama bangwa chu phat so ta ani ki kha heta in mundang gamdanga kotpi kisim ho banglo ta in Jerusalem lailunga hichi kotpi hi kum aza in ahung ki kha tan koiman su kha lo tong khalawin phat so ta hi aki chol du ta na hi hichi Golden Gate ahilole Eastern Gate tia ki he kotpi hi akhang khangin ahung ki kha pe en ahin la tu hin hichi kotpi hin thil kidang ta khat ahung su ta na hi tu nai cha a thil su le thil hung hlung ho akonin mi hon ha ta ado khat cha hi le hichi Jerusalem kotpi ki kha hi ki hong kit dinga hi chat pan hitam ti hi chito kilhana chon apoi modi set kit do na khat le lungial cho hi le hichi thil su hin Jesu Christa hong kit na ding chu anai mong tai ti avet sa hin tem ti hi a hi le tun hichi Golden Gate ki ti hi ipi hi a ipi pen hin hitia hi apoi mo sa ama ma jeng hi ham ti hi anave ote hichi Golden Gate hi kulpi bang luidang ho alut na kot mai ho tabang a hi puin hichi kotpi hin Jewish le Christian ho chondan te ni ahin mun poimo ta alui na hi a kotpi hin olive mul nalam ta solam kai angain Jerusalem kopia kun masanglai Jews mi te pathin ho na temple ana na mul chu na thei kotpi sun hichi bo hi hi hichi kotpi a hi Messiah chu Jerusalem hulu ding a hi tia anata asanu a hin hichi ta san chu thiem gaw le khabu ho anaki seya kisun sai kida hi Ezekiel bung somli le li chang khat chang ni na chu velewan ama pan mun thing polam kel kot ni solam ngat a ki hoi lai achun e hin nung pui kinin a hi le kel kot chu anaki kha chai na hi chu in pakai chun kaza sejin hichi kel kot hi ki kha den jing jeng ding ki hong do lo hel ding chule mi hemin jong du na anei lo hel ding a hi izi na miti le hichi kel koda hi pakai Israel pathin chu honglu na a hitan hichi ja chu akel kot hi ki kha den jing ding a hi ati hichi Bible changa ko na chun hichi kot pi kidan na chu mu thei a hi in a kot pi chu pathin alo pi na akimu na ding le a na a hi ja kha tu mangai dan akilangin a hi chutia chu mi hem khat cha jeng in jong a hon do ding ki phal lo ai tai a hi le achi sa kum sang ni masang lama chun ga anung chi ta di lewan Jesu Christa leya alen lai alei sit in kho aman na haptan nung pe na chun Jerusalem kopi chu sangan chunga to pumin analunin hi scholar tampin ata sandanin hichinia chu hichi Eastern Gate hi honglut monga Zechariah bungko changkon a thim gaw the sei gui hlun na dinga chu hilaimun hi ahin ho a hi atiwin hi hichi Bible changa chun hitin ekisunin hi wo Zion chanu ha changpan ki pa thanomin Jerusalem chanu khulhang samjengin ven na lengpa na hinga ahunge galjowa min thangta a hunga chu ama bo hi lungnem ta in sangan chung khara ahung towin sangan no alagul khat chunga ahung towe akiti ne mi ho chun lusuna adamun hosana ti na samsamun hi ahin la chwa kun ni khat ni zo le ama chu thing pela het be in umin tin thana ki buia ni thum ni le thodo ki ding hi Christian ta sandanin ni khat le Jesu hi Jerusalem a hung kile ki ding hichini le chun minem nung pen su tabang hitaloa leng ho zo si chunga leng tha hat pena hung ding a hi ti a hi chujong le hichi Eastern Gate a hi khat vei hung lut ki ding a hi ti in jong mi tampi na ta sanun hi a hi le hichi gate hi ipidinga ki kha hamiti le khang thusima ki mudanin hichi Golden Gate hi 1541 kuma chu Ottoman gambai pu min thang Sultan Suleiman kitipa chung anakha ahi dana ki muina hi mi abang chon hichi galatul ki satna military strategy khaji mai maya ki kha hi atiwin ahin la mi abang chon hichi kot pi hi Messiah hong lut na loadinga ki kha hi tin asayun hi Ottoman ho hin jong Jews te thim gaw thu sei ho akona Messiah chu Eastern Gate a hi hung lut ding hi ti chu ana het we hi hichi chu asu do lo na ding le a hoi do na di wa hin a kot pi a kha se o a hi puin a kot pi mai chu Muslim te than mulin asim don mi thing khat adi se na Jewish thim gaw khat chu than mul chunga lam a hin zo lo hil ding a hi tia ana gelo hi a hin lam mi him thilgun mai in pathin thilgun le akitip na ho asutang thei puin
hi chi kot pi chu kum zanga lampi hi akikha acha jingin tu ahin akot pi ahin thil kidang ta khat hong so hitale akilomin hi achi sa kum phabem ho achun report le video ki kap do phabem ho achun hi chi golden gate koma so ho chu aum na ki khele tin ahung ki sei na hi mi abang chun akot pi bang ho chu ake lai uma abang lai chu ake tha a hi lo le asong ho chu ake tol le dana kilang jong amu wa he do udanun asei na hi 2018 kumachun hi chi golden gate koma bang them khat chu anachim thla en hi chi chun mi ho lung ha ta in alakinin do na zat zat hen sim do be kinin hi archaeologist hon amun chu holna aneu na hi le hi chi eastern wall pumpi chu akot pi zauna in ake na nung aum gam tai ti chu amu do na hi hi chi ling pi ki ho a hi lo le leinoi lama thil so za chum chum ho je akun su do hin ti tin jong ata sanon a hin la leisit kolning lia ta san chate mi tam ta in alung don pi u cha hi le hi chi angai na a leisit a thil so ji ho akuna hi puntin thil na sata khat hung hlun na ding mel chi na hin ti ti hi bible ki mudanin jesu hi ahung ki ting le eastern gate mai zone olive mula hung kum thlading a hi tin a sei na hi Zechariah bung som lali chang lina chon hi tin ki suni na hi he chini kho chule pakai jin akeng phang te nia Jerusalem khopi mai ni solam olive mul sang a hin chut ding a hin chuta le olive hlang chu ki ani hung ki so a alai lunga phai cham khat hung lum ding iso le ni hlum ki ania a hian ding a hi mul sang aki elang chun salam zonin tin aki elang khat man thanglam ajut ding a hi atin hi olive mula ko na hi hichi eastern gate hi hoi sela ki mua amai lai ta hi a hin bible ki sei bang banga hi jesu ahonga a hi le hichi eastern gate hi amasang lampia umtin a hi christian tampi na ta santa na cha hi le jesu ahong ki ting le hichi kot pi hi ki hongin tin mihim tian ama ho tha ha na a khau hichi kot pi pathin tha ha na ki hong ding a hi ti hi hichi akot pi asung ho niaw cha cha akitol do pan ta ve ki ti ho jong hi jesu hong ki ding nga lal jing ho dinga chu thana ta khat hi ki da hi chuti hi le ai ho hi ninu nung lama i hiu hitam ti hi do na khat hong do kinin jesu na sei jui ho chu ahong kit na ding mel chi na ho ave jing divin ana sei pi na hi Matthew bung som ni le lina achun ling pi ki hot thu hil them le leisit lam ngai lut le ngai nat na ho tampi ana sei na hi Matthew bung som ni le li chang som thum le thum na chun ga sim le han chu ta bang chun nang ho jong hi cheng se chu abon cha na mu su ti ngule anai tai kot bul hungge ya a tai ti heaven ati tu khang van noi din mun hi phata ga velew hen middle east lam ki boina jong i het so ke dio hi in ling pi ki ho amun muna ho a hi in kina ki baule ki gal na ding ani a hung khang lin do ho le mi him ten ngai lut na anei mo che dan ho hi hoita a ingai to le jesu in ahung kit na ding mel chi na asei ho hi ngai nep theiwang hi talo hi a hi le hi chi chung chona chun Jerusalem masang laya song ki kam cha he ho jong akiling gam ki tan a hi le jesu hung na ding hi nai mong hi tam ti hi do na ahung ha gin che jing tan hi hichi kot pi ki kha pen hi pathin tha ha bek sa na khat in jong om jingin pathin tu sei do ho hi thudi mong hi ti jong avelin e he do sa ki jivin hi kum aza asang im chi te jong le thim gaw le khabu thu ki sei ho wang angai a hi jingin Isaiah bung som gup lani chang gup na chan velew hen wo Jerusalem keiman mapal chung dunga khunga tampi ka koyen ama ho chu nilhum thum jan khowa wa thim lo hil ding ai ve nang ho pakai gel do jing ho ki chol do hi hilwin ati hi tunia hin e ho jong hi chi khonga ki koi ho ta banga chu Jerusalem kulbang hi ivel hi jingun he chi kot pi gi kha khu iti a hong ki hong ding ham aphat chu iti hiding ham tia hi inga jing khat hi jesu hong ki na ding hi koi ma chan aphat le ani kho koi man a hepu in hi jong le ki ging jinga dingin ama ta in ei na helun ama adinga khangjing ding le ithau mei wa sa jing dingin ei na hilun hi jesu hung kin na ding inga jingu to kilhanin kinep na nei puma hing dingin jong ko na ei neun kicha na ima enei lo diu jong ei dei saw na hi heji kot pi ki kha hin khang the sim ho hi hung ki mo sei a hi lo dan ei mu sa kinun pathinin thilgon aneya thilgon dan dung zuya hi imazo se hi hung ki thlam thla a hi dan jong ei mu saw na hi pathin hi nga tauna nei dingin ei kawun
ama ki pa na thu pha sei phong ding in zong ko na ai neun ei ma ai ki ngai lu banga I hing I kom ngai lu din zong ei kon Jesu lam kat jing ding in ei ko na hi Jesu a hi ta san na inei nai lawa ilung thim pumpi ama a ipi lo lai a hi kha la chun to a zong e hodinga phat kilem pe da hi zon bung som lali chang gup na chun Jesun ke hi lampi thuta chule hin na chu ka hi ke ya chilo chu koima pa kom thlong poi ti na sei ne hi hi ja cha tu jinga zong hi ama lama dinga ilung thim pumpi ipi na thei phat inei na lai hi a hi le hi chi golden gate hi tu hin ki kha na zong le atun sona ki kha ding wang hi di lo hi leisina ahung su ngai thil ho akun ki hong ding hi hen lang a hi lo le thil bol thei tha ha na ipi ham khana kuna hong ki hong ding hi zong le ai pi pen chu hi ta zong le hi che kot pi hi hong ki hong thau thau ding hi aji chu leng ho zo se chunga leng pa cha hong te ding hi in ama cha hong ting le mit zo se in amu dingo khup zo se dil su in tin le zo se in Krista chu pathian hi tia aphun do diu hi Revelation bung som ni le ni chang som ni na chun he cheng thu he tu sa chun a hi ka hung ba ding a hi ati ne hi a chai na ding in hi chi Eastern Gate a sung a ki tol ki ti ho hi mi abang ding a chun thil neu cha ima sim kham lo danin kilang mai the hi in hi zong le thim gau thu sei he a ta san ho ding in wang pathin thil gun le ana to na atha be in agel do sai ne hi masang lai thim gau ho thu sei ho a hi in tu khanga news report ki mu ho a hi in olive mule ichi kot pi ki kha thu ho abon cha hin thil khat hi chen ta in ako mu in ichi chu thil dang hello in Jesu hi hung wa ading hi tai ti hi ji achu ta asan ta le ki ging jinga Jesu lam ve jinga chi diu hi ikidei saw hi tunia din hi chan cho hi in na bon chawin pathin nungmun na chun nom pi taw hen